Pozdrav ekipa, evo kao što ste vidjeli, ako ste pratili malo na internetu stvari, Apple je danas izbacio, znači, napokon novu verziju operacijskog sustava OS 10 Lion ili OS X. Možete ga, znači, skinuti na Mac App Store za $29,99. Izbacili su, znači, nove poboljšane MacBook Airove, novi Mac Mini i novi display kojeg sad zovu Thunderbolt display, znači nije Cinema display i tako. Evo ću samo po redu, idemo, znači, prvo na OS Lion. Znači ima dosta tih nekih novih stvari, rekli su da su dosta toga, znači, preuzeli iz iOS-a što su tamo naučili. Evo vidite ovdje, znači, nekakve novosti, pa možemo njih malo proći. Znači, uvedene su neke nove multitouch geste, ovisno o tome da li imate trackpad ili miš, full screen aplikacije, koje će najviše doći ljudima koji imaju, na primjer, ovako manji MacBook Air ili nešto slično. Evo vidite kako izgleda u nekakvim aplikacijama taj full screen mode, mission control, da vidite sve otvorene stvari odjednom na malo drugčiji način, App Store standardno, Launchpad, da vidite, znači, aplikacije na jednom mjestu, slično kao što imate, znači, na iPhoneu, iPadu, da ih onako pregledavate i radite foldere. Resume, dobro da se vratite na isto stanje kako kad ste zatvorili, znači, nekakvu aplikaciju ili restartali ga. Autosave i versions, znači, jako dobra stvar da vi možete se vratiti, na primjer, na vaš dokument na stanju koje je bilo, znači, prije, ne znam, 2 sata i možete tamo ići dalje ili izmijeniti, tako nešto. AirDrop je jako dobra stvar gdje vi, znači, ako imate nekakav Mac u blizini ili jednostavno preko wirelessa mu prebacite nekakav dokument. Mail, neke novosti u mailu, Lion server, dobro. Ima još dosta tih nekih novih stvari, ali ovo su biti kao glavnije. Ja još nisam stavio Liona, pa ako ste ga stavili, slobodno napišete neke komentare ili napravite neka video response ili tak nešto. Evo novi MacBook Air, znači nisu oni sad nešto, oni su ga u biti samo su bacili nove procesore, još ovakve nekakve specifikacije, nisu sad napravili redesign ili slično. Ubacili su, znači, svjetlo ispod tipkovnice, što nije bilo, na što mnogi su se žali kako sad to nije stalo, ovo ono. Dobro, memorija je ostala ista, evo da vidimo tehničke karakteristike, standardne veličine iste su ostavili, iste su cijene. Memorija isto, procesore su naravno pojačali, memoriju sad ne znam, nisam baš pratio koliko je različito. Dobro, ove neke stvari stavili su Thunderbolt, FaceTime kamera, nije HD FaceTime kamera, koliko vidim. Ista je baterija, koliko traje vama tamo i neke nove iste stvari. Onda dodali su, znači, to jest izbacili su novog Mac Minija, 2 modela imamo. Evo da idemo odmah na specifikacije, evo vidite cijene, ovo je osnovni $599, sad to nama ništa ne znači, ne znamo koliko će biti kod nas, sigurno neće biti jednostavno toliko. Evo vidite specifikacije, 500 GB harda i ovo je Thunderbolt i te sve stvari, koliko vidim izbacili su SuperDrive, ne znam zašto, meni je baš onako lijepo pasao i na slikama se isto tu ne vidi, ali dobro. Onda još to su izbacili su, znači, novi ekran, vidite Apple Thunderbolt display, mislim da je iste dimenzija ko Cinema display, samo što je, znači, ubačen 27 inčni, vidite rezoluciju, mislim da je ubačene te neke Thunderbolt stvari, povezivanja sa, ne znam, milju ovakvih monitora, sve u svemu dosta dobre novosti. Neki su, ispričavam se, rekli da su očekivali novi Mac Pro, nisu ga danas izbacili, sad ne znam koliko će to, možda ga izbace na jesen kad izbace vjerojatno novi iPhone ili iOS 5, sad ćemo vidjeti.
Evo da vidimo malo i na američki store, da vidimo koliko, na primjer, koštaju nekakve nadogradnje. Na primjer, ajmo uzeti, ovo ćemo ići odabrati, znači nekakav, idemo najjeftinije uzeti, pa da ga probamo nadograditi s nekakvim stvarima. Evo vidite, možete znači dodati rame, možete super drive eksterni kupiti, možete Thunderbolt display uzeti još i tako neke stvari. Ove neke dodatke i tako, ima dosta stvari za ovo, ali dobro, to nas i onako ne brine. Nas najviše zanima kad će oni doći kod nas, kakve će cijene biti. Nadam se da će naši distributeri što prije dobiti, da će što prije biti dostupan, pa da ljudi mogu napokon ih kupiti. Evo, ako vi imate kakvih komentara, slobodno pišite. Ako ste isprobali Liona, napišite ili napravite nekakav video pa da vidimo. Ako planirate kupiti uređaje, recite, ako ih kupite isto javite i eto. Ajde, uživajte.